Ka jing sedang ban maramot ika jing kiang dam, kabala sedang haka kalai terik unopra ar hajar ar pulai. Kalau wanra ika jing kenyum hap deng gepat ba anong ret nawan, kabala hap ban mat ika jing dang kali, kabala nek katu kene por nama ika jing hap ban pensange, ya kawai kaliang. Ban yok ban pelat ika wai pat kaliang jong ke surok, ban jam syasiliang jong ke jing kiang. Ya kini kejing maramot ika jing kiang dam site, kabala IT shikibor ke ITC Cementation India Limited, kabala ab ban yok ika jing bed, na ke Sorkar Meghalaya, hadian kumpasau benai. Kalau yo ban sedang ikan kejing maramot ikan kejing kiang ha kene kesngi. La sakiru bah kesngi sedang ban maramot ikan kejing kiang ha kebala sedang ya kejing kesam thlio ha baro silenter jong kene kejing kiang. Bat ki bor pentrei ikan kejing maramot rengkat bat ki pulet kilahap ban tekla kamru wad kayat ke yang jogi kali ki bakio shishlong bat ki bahyar sha Guwahati. Na kaliang ki bor pulet ke distrik Ribhoi kila shimkhya ban tekla kam kejing dang kali kabala mi na kejing sedang ban maramot ikan kejing kiang. Berkilahap ban penkelai kelentiat ki kali ki bawan na kathan Guwahati bandat cekonong ba Shillong. Ha kaba kilahap ban ya no yam syaka katling sun umroy renja bat ya ling bag surok VIP road maulai mautawar nehu ne Shapolo. Kat baki kali red ke bahyar na Shillong Guwahati gidang yolat ban ya ling bag ne jingkiang. Ha bayakran bat construction manager ke ITC Cementation India Limited Hanuman Kalam. Uli itu bagajing sedang ban maramot ikan kejing kiang kalau hadian kejing obor nagi bor ke Sorkar Meghalaya. Kibala ai jing bet hadian sau benai beladak ban pan kejing temu. Ban maramot no bala sedang pat ikan kesengi dak baksam thlio habarok ki benta jong kene kejing kiang. Ha keba la tepat dak do bilat dak kat tu kene benta kibala don kejing senjor. Uli itu rubah kene kejing pentrai ban maramot ikan kejing kiang kandon kejing ta ekalit kawan jogi pat ba namarkan kamper king ba ya kejing ya kikali kam tam kikali he bala daki bor jong kane kejing tai maramot kene kejing kiang kinyo bantre tikna kat kum kejing temu jongki kejing maramot kan la bandep tang hapo ki sau benai banwan ulong chosho bagani kejing kiang kadai kabala rem bha bat kabala kut ke portre kam kabala bu ban penon kam ya ka namar kejing klan jong kabadon ha kane dan kumta ha kene kejing maramot ban penjelan biang ya kejing klan jong kene kejing kiang kan long shisha ka ba kham kongsan bat ki bor jong ka ITC Cementation India Limited kin yo ban pentrei ha karukom ka badai bat kin tresh tom bala kumno kin la ban penjelan biang ya kejing klan jong kene kejing kiang sakum ba arpusan senam. उसका क्या डैम का जो रिपेयरिंग कर रहा है वो कंपनी का नाम है ITD सिमेंटेशन इंडिया लिमिटेड। ये अभी हम लोग आज सेटिंग किया है, कल से काम चालू हो जाएगा हमारा और चार महीना लगेगा पूरा करने में। डैम टॉप को कंप्लीट करने में हमको मिनिमम 4 मंथ लगेंगे, डे नाइट का अगर काम करते हैं। डे नाइट करेंगे हम लोग। तो अभी मतलब क्या क्या काम यहाँ पे लगे है? इसका डैम में ड्रिलिंग करके उसके बाद सीमेंट ग्राउट करेंगे, प्रेशर ग्राउट करेंगे जिससे कि इसकी लाइफ थोड़ी और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो क्या इसके लाइफ का कितना लाइक ये डैम के ऊपर हैवी व्हीकल जाने का परमिशन तो कहीं नहीं होता है। ये हम लोग पहली जगह पे देख रहे हैं कि इसके ऊपर से हैवी व्हीकल ट्रैफिक जा रही है, मगर अगर हमारा ट्रीटमेंट करने के बाद 25 साल का तो लाइफ रहता है, मगर ये इसके ऊपर हैवी व्हीकल जाएंगे ये वो होगा तो उसके ऊपर बाद में डिपेंड करेगा क्या है। प्रॉब्लम इसका स्ट्रेंथ जो है ना कम हो चुका है, इसका जो पानी का प्रेशर जो लेने का कैपेसिटी है वो कम हो रहा है। तो अगर वाटर प्रेशर है ना पीछे बैक साइड में वाटर प्रेशर है। तो लगभग कितना साल जाएगा अगर मेंटेनेंस नहीं करने से? वो तो हम लोग ने पता वो उसका स्ट्रेंथनिंग टेस्ट होएगा, वो उसके बाद लाइफ बताएगा।